Ako na nekom sajtu od vas zatraže da instalirate DivX plugin da biste mogli da pogledate neki video, budite oprezni jer je moguće da se iza toga krije malware. Stručnjaci firme 3Track Security upozorili su korisnike interneta na web sajtove sa smešnim video snimcima na kojima će ih dočekati obaveštenje o navodno nedostajućem DivX pluginu, odnosno o tome da imate instaliran pogrešan DivX plugin koji morate zameniti drugim kako biste mogli da pogledate sadržaj na sajtu. Obaveštenje glasi: DivX plugin is required. You don't have the plugin required to view the video. Save the video and run it locally. Fajlovi koje treba preuzeti su u stvari malveri koji su delo ruskih kriminalaca. Kada se pokrene, malver kontaktira određenu stranicu i prikazuje sliku, a za to vreme trojanac koji je zadužen za krađu podataka sa računara kreće u akciju. Isti domen koji prikazuje lažno obaveštenje o DivX pluginu se koristi i za reklamiranje Facebook aplikacije iza koje se kriju iste pretnje.